1 kilo of dragon fruit. Right now, about $30,000. You know, we export to China. So, Wow. Con cái nó sọ. Pak, di mana? Ini yang Om Wei. Dragon fruits. Tiara ni nè. Là chừng tình xin bên đấy không kiểu Xin bên đấy không? Nói chuyện này giờ số bộ năm Mizoram. Đây. Mà China rồi nó. Dia yo bahas Om nè. Biar. Kamu duduk di mana kan? Ai nó ngăn thiết nó mang cái. Thiết nó mang. Setengah kilo kan no, setengah kilo kan. Wei uso upia shiteng kilo bat kador kadai shispa sanpho tingka. Oke. Kubang ni. Kembang besar kembang besar. Ah. Bolong ping itu tuh. Sudah ada yuk itu lihat nih. Kita urem. Por bisa tak beram. Lah por bisa tak kan dalam mencari jual lagi dekat itu ke dalam yang belum naik order kan. Tapi ini lah dia mana dekat. Naik order slice lah. Oh slice. Slice dia apa pasti kan. Ini wan bina sabar mah. Ini cetung Mizoram bro. Mizoram. Mizoram tu wan har bukan. Kawan tu Mizoram nak dua ha. Nak dua Mizoram. Mana dekat tengah-tengah. Ibu yang melihat dekat tu malah kali ada mepingin TV. Coba, barang saw apa mafi. Oh. Siang basah membelah balik. Nah, Mizoram. Ini dia pada lais pak, lalu apa kita ini? Dragon fruit. Oh iya. Iya mah. Juliana. Oke. Tak boleh sebut kang. Kublai saya sin pat ya pi baro ke perlok ki baju ipet pat ke baju kersan ya ki video kejongi. Lesi fila benengok mentaka sengi pangapen i ya ka jengli thiet jonga ya uso obangi YouTube kerteng kum u dragon fruits. Hoi perlok link ba ke video ngakwa ya ka ban pen i pi ba hakadi ka jengya limti ke jongi ngalayo ya ka ban sakhi ya ka wei ka kper ka ba hetam ka ba chutung ya uni u dragon fruits. Te kumta yaisa bagi video ke jongi perlok ngin pen i pi mi kendo i kinong rap ki baju rap ya uni uso bat kalong ka jengkerku hadu kata-kata. Kum ke jeng wat lat bat ke jeng betelenti ya ki paranong rap ngalayo ya ka ban study lani ya ka ban wat benia ya ka jeng don kam ka jong uni dragon fruits bat ya ka health benefit jong u. Te kum ta perlok sa bat kan ni ke video ke jongi. Halo perlok nong rap nas komen ham tam step pa gidan ang ni apo ko ipat keri nang siya naman tagaski nagabanta konwan pek ya kan ni ke jengrap ke jongi nong rap kan ni ke snong ang ni mo jitmu i ke jongi banwan kan ni ke jaka kadai banwan pek ya ka rukam rap ke jongi nong rap ang ni apo Ho Chi Minh kabadan kadai ke wei naki nong ba ki bahe apo ka snong Vietnam ya kendo ikini kinong rap mata kesngi ban ngi kwa fi ba findan ban page ban ngi ikini video nang ba ila ban batai ban itu lang ye pi hadu kat no kinong rap ibarat yauni dragon fruits hakani ke snong Vietnam ki kamai hakasisnam kadon arteli karu kam rap udan wei ubarap kabaki ong barap natural bad wei pade ubaki bekila ban kha la ne ban permiso kampun sin hakasisnam desa ban ni perlu memakai video jengwan jungi sene sebuah Vietnam ban kenang sadu kene kajaka kadai ban pedi di memakai video ya karu kam rap ya dragon fruits.
Tum ke jembatai jog way ni kinong rap hang ni hanakani ka farm upatai ba udi berahe udi don kam stang shitayo ba unsa sasaw salongping no te ngin persyang bantuan ya tu so balai nang ba fin dala i ba zaitu karong gumno Season. But now they adjust the time to Got it. warm up, but put the lights inside and attract the flower to blossom in out of the season. Yeah. Off season. Yeah, this one after like they say about after 5 months later. yes Yeah. But when you harvest this one, natural yeah, natural one. 4 years. Ở trong đây là Oh yes, only. có mấy cái vạt người ta mới trồng nữa là vô lát cái mình chỉ mấy anh. Ngelayo ru ia ka bandom jeng tip ba kani ke area ke jinghe jong kani ka lingkha kini kinong rap ki rap yau ni so kalong komba 100,000 hektar bat kinong rap ki ba ya sinrop lang ya ka ban le e kani ka kam ki don komba sanpusan hadu 100,000 ki ba thung ya uni uso ki ba pelang ki ba proses lang bat ke pen ya yau na kani ka lingkha ka ba ki rap ya uni uso dragon fruits. Cây rồi nó xen kẽ đợt này đợt kia nó kế tiếp với nhau còn đợt nghịch vụ đầu để xử lý đèn như bên đây này nè trong đèn nó ra qua thì người ta sẽ khi nó ra qua rồi người ta để một cây 20 đến 25 trái đủ sản lượng năng suất và đủ sức nuôi. Có nghĩa là cho một. This is the natural one. This one like you use the light to attract. So normally this one blossom not exactly same time. Yes. So normally a year, 1 year is 3 times. So they normally they get about 5, 6 fruit for one pole like this one. But for the the natural and another natural one, they get about 20 fruit because they attract the flower to blossom at the same time. So they get about 20. One pillar, Yeah, one pillar. 20 fruit Yeah. in a season. For that one. For the This one 5. this one 5, 7. 6. This is natural one, no? Yeah, natural one. So they after one time and then another ones. So not exactly one time. You can 4 see times. Yeah, you see that all the year round. You can see the Cái fruit. mùa này mình lúa Okay. xong đèn Kabapin syo abit yanga habangadan hakani kalingkha kadai ya ka teknologi kaba kinongrep kibadan hakani kajaka ki pindon kam knang ba onla ban pinmi so baro sisnem katkom kajing demand jong ka market uni uso hakajing sisha uso tang arsian haka sisnem tehendrai lingba kani ka teknologi kaba ki pindon kam daka light uni uso hadu sausin haka sisnem but day namar kata kadau kani kajing lap jongki ya kani ko teknologi kala kentiu shu ya ka yo ka kot ka jongki badru kala yarap sibon ban penmi ya uso katkum kajing donkam jong ka yo. Like they say, it's okay for this time because you know what it do. You compare the price for 1 kilo of dragon fruit right now about $30,000. We export to China. Sometimes this year they need the dragon fruit from Vietnam, so they import from Vietnam and get more and more high price. But depend on the time. But actually, she happy with this one. All one. Oh, okay. Katkum bangala ban sungthu para nongrep uni uso dragon fruits kilas dang ban tungru hapo Garo Hills komba vio I hakane kador kalwa pen I da way unongrep na Garo Hills bat kani kadai kajing penslur na kaliang jong ka department bat ngangit kem bakani kajing tung yo ni uso kanlong haki jaka baper haki district jong ka jala ka jongi perlok hakani kador penyo I ya kini ki wayar bat kumjuru ya ki bol light ki ba labo hasilenter jong kani kalingkha bat kani kadai kata ka teknologi ka jongki ka ba ki penme daga light na ka benta bakin yo ya uso baro sisnem Como usa ayu nang tu pada khai nang tu support kan. baro nangi ngilaya bi chisha ya kani ka teknologi ka bangimpai perkhat ba pleng la ban pen I ya uso baro sisnem tangda kajing start sayan
Hadin bangilayo ban pelut ya kapor ka bokordor ka jongi bat kin nongrep hapo farm bran kila yalam yang ipat syaka processing unit jongki ka blai kerteng ka tanlong hang ni martendrung hapo ka unit ka jongki kila offer yangi da fresh fruits kila offer yangi da ki dry fruits kila airu ya ka wine naka benta bangin taste ka de ka fruit wine bat kumju ru hakani ka unit ka jongki kaba itnat kalong ba ki proses hakirukam ba bunjat nadu ka wine nadu ki dry fruits nadu ki jingta ki jingping ki baharukam kumta perlok kani kadi kanuksa kababha ya ki para nong rep jongi bat kumjuru ya ki kun jong ki nong rep jongi ba umdei shu tang bangin rep yo so hendrei ni deiru ban pai kmat syaka bangin proses yaki so ke jongi ban pen kelai ki syaki fruit wine ban pen kelai ki syaki dry fruits ban pen kelai ki syaki jing ta jing ping bat ki jing pen sma ubi kaba katkum kacup kaba menta perlok ngan ong yepi ba dei hang ne ba unong rep unum sa haju lada nilala ya kaba ngin yo yaki technologies ki bakatkum kajuk start kaba menta na penslur ba omdei tang bangit nim hakarep hendrei baki khun samla ki badai ki khun jo kinong rep makin paikmat syaka kam processing badru ban wat ikilat kelenti ba kumno ngila ban penkiu ya kam da ka bangi proses ya ki marep ki jongi bat ban penya yoro yaki uni udei usambai ubami na dragon fruits hadin ba lala ban pin yaklat ya usambai baruso mentang inyo i bakani ka processing ka penmi ru ya ka umpniang ka baremdor na kane ka unit ka jongki porlok ngila ban sngotu ba hadin ba kinong rep kilala ban ne hadu kan ne ngem arta tien sho ba kinong rep kin kamai te ki paulak hakashisnem da ka penya yo fresh fruit yo dry fruit bat kumjo ya kompanyang ka baki penmi na kani ka karkhana